biik kokeny kimatakonyoru beek kikakoet kemeut kokona nabas kokeny amun erirenenyin. Moikose nonge bunikyu makororechino kokeny kang'ete met kou maronget sikebarge ak Filistin. Kakorobo ropta neo neisobi minutik chekikekol koboi keny kikouso kimokiribe. Tuguk chekirep setani kokakewekwon kokeny kakekonon kimnotet neu nikibo Daudi. Toror kainetab Mesia mau nebo chito we kowekwon kaberurenyin kokonon konyil tisap. Elohim ko nikinye nikisoru Israeli ingotwe kosise nyanjet kimnotenyin kokiwei. Charibunoni biik kolulin kong'etin erirenenyin nyolchin kolosunet ko Elohim nesobe. Kakokona sautit koteshi anyinyindanyin akondewan kutinyun tienwogik chelelachen. Akoteswon kimnotet alanyen tulonok kitarirenet konyin nemobeku en koikeny. Kiran ale moiku kit kiran obet komong'unet mokere chekikobata kang'at kosik biik tugul. Kakounde ngekwokikyuk bakoi keteluchi kakonyoiwon katanet kakotiachanet en keto. Mamiten oret age neite ole mi kwanda ibeligei en ng'oromnotet lopkeiyet ak mesundeito. Mamiten biseiwot age netun ikoitoi chito ne ngot ko makitiachech en boribo meani. Imenge chito we sobet nesobe ng'wony ikirotyi chito we bortab tengek en ng'wony ne ngot ko makitiach we komakomi sorunet. Ongechamcham ng'olyondenyin yonda komi anyinyindo yetun kobet anyinyindo kotakenyorchin ano. Amebet komong'unet wendi kowolu saeng'ung tuguk chekikerebenen kewekun konyil tisap. Akosenge kainenyin amu mi ole toror osoin ane babanyun indeon kebebaikuk sietobenon bunikyuk